Uh, Lepo pozdravljeni vsem skupaj, moje ime je Petra, sem zaposlena v laboratoriju za vede o okolju in življenju in hkrati tudi na Fakulteti za znanosti v okolju. Danes vam bom predstavila na kratko raziskovalne dejavnosti na Fakulteti za znanosti v okolju. Kar začnemo, torej Univerza v Novi Gorici je mlada univerza in sicer bila je ustanovljena leta 1995. V bistvu univerza ni locirana samo v Novi Gorici, ampak je raztegljena čez celotno Vipavsko dolino in sicer na 3 lokacije, v Novi Gorici, v Ajdovščini in v Vipavi. Smo predvsem raziskovalno usmerjena univerza, imamo pa 6 fakultet in od tega in eno akademijo umetnosti. Fakultete so Fakulteta za humanistiko, Fakulteta za vede v okolju, Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za naravoslovje, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo ter potem je tukaj še Fakulteta za poddiplomski študij. To je tudi za tiste, ki bi radi se vpisali kot doktorski študenti in nato postali doktorji znanosti. Na naši univerzi so naši programi interdisciplinarni, pretežno praktično usmerjeni programi in zelo radi vključujemo študente v raziskovalne in tudi druge projekte. Smo športnikom zelo prijazna univerza, to pomeni, da športnike podpiramo, imamo tudi sklad za športnike, omogočene so jim, recimo, pri izpitih so omogočeni dodatni roki, hkrati pa spodbujamo tudi vse študente v mednarodne izmenjave preko Erasmusa ali pa CMEPIusa, in da bi na ta način lahko pridobili tudi znanja izven Slovenije. Torej, Fakulteta za znanosti v okolju je locirana v Vipavi, sicer v dvorcu Lantieri, tam potekajo vsa predavanja in nekatere laboratorijske vaje. Drugače pa laboratorijske vaje potekajo v sodelovanju z Centrom za raziskave vina, Laboratorijem za vede o okolju in življenju ter Laboratorijem za materiale. Tako da se pri vajah študenti v bistvu spoznate tudi vse 3 laboratorije, spoznate tudi vso raziskovalno opremo, ki jo laboratoriji ponujajo, in se tudi v bistvu pridobite določena znanja na teh instrumentih. Poleg vseh predmetov, ki so pretežno naravoslovno in interdisciplinarno usmerjeni, torej na primer geokemija, biokemija, kemija in potem so razne okoljsko poudarjeni predmeti, kot so ekologija, sistemska ekologija, podzemne vode in take zadeve, so študenti vpleteni tudi v veliko terenskih vaj, od samega vzorčenja vode do raziskovanja ekosistemov, pa tudi do čiščenja oziroma očistimo našo obalo plastike. Raziskovalna dela, kot sem že omenjala, potekajo v 3 laboratorijih in sedaj jih bom na kratko predstavila. Torej, Laboratorij za vede o okolju in življenju se je lociral v Novi Gorici in sicer v Ložni dolini. Pri nas v laboratoriju se študenti lahko srečajo z laserskimi metodami, to je v bistvu bolj poglobljen, v bistvu je detekcija s pomočjo bolj zaznavne spektroskopije, kjer lahko zaznate onesnažila v zelo majhnih koncentracijah. Potem določamo in sledimo organskim snovi v okolju, za te namene uporabljamo različne analitske pristope. Imamo tudi področje ekotoksikologije, ki je razdeljeno na 2 dela, in sicer na ekotoksikologijo s pomočjo
torej naravnih sistemov, to pomeni, da pri ekotoksikologiji recimo merimo stresne parametre v rastlinah, to je recimo danes na predavanju predstavljala moja kolegica Sara Pegnatelli, ali pa merite stresne parametre iz okolja, torej kako okolje vpliva na živalske oziroma človeške celice. S tem področjem ki ga bom mogoče na kratko predstavil v nadaljevanju moj sodelavec, profesor Ario De Marco. Imamo tukaj še molekularno biologijo in biotehnologijo, kjer proučujemo viruse, rakave cele in razvijamo različne diagnostične metode. Sicer pa moram poudariti, da to proučevanje včasih zelo povezujemo tudi z okoljem. Potem imamo tukaj laboratorij za raziskave materialov, ki se nahaja v Ajdovščini. Profesor Saim, ki danes skrbi za nemoteno potekanje te Evropske noči raziskovalcev, prihaja iz tega laboratorija. No, v tem laboratoriju se ukvarjajo z sintezo in kristalno kemijo, s funkcionalnimi materiali, z materiali in procesi za katalizo in fotokatalizo, z znanostjo o površinah, shranjevanje omrežne električne energije in imajo tudi teoretično in računsko kemijo. Mogoče se vam zdi to tako hitro povedano, ne povezano z okoljem, ampak daleč od tega. Recimo, ko razvijajo materiale in procese za katalizo in fotokatalizo, v bistvu razvijajo materiale, s katerimi bojo na primer čistili vodo ali pa zrak, potem razvijajo materiale za shranjevanje energije in tako naprej. Vse te zadeve bodo tudi predstavljene v kratkem videu, ki ga bom predvajala po sami predstavitvi. No, tukaj je tudi Center za raziskave vina, sicer je Center za raziskave vina bolj vpleten z fakulteto za vinarstvo in vinogradništvo, ampak tudi študenti okolja so vpleteni v njihovem laboratoriju. No, in laboratorij za raziskave vina se ukvarja z analitiko kakovosti različnih vzorcev rastlinskega izvora, optimizacijo vinogradniških in vinarskih tehnologij, metaboliko grozdja in kvasov, mikrobiologijo vinske trte, grozdja in vina ter sadja in ostalih sadnih rastlin ter molekularno biologijo kvasov. Sedaj vam bom na kratko predstavila 4 raziskovalne naloge, v katere so bili vpleteni tudi naši študenti. Torej, ocena toksičnosti na nivoju rastlin, torej tukaj je bila v bistvu ekotoksikološka raziskava in sicer so uporabljali, torej namen je v bistvu uporabljati odpadno blato za gnojenje rastlin. Ampak odpadno blato lahko vsebuje različne primesi, recimo težkih kovin ali pa ostalih organskih onesnaževal. In odpadno blato se je dodalo zemlji, ko smo gojili rastline, torej recimo tukaj na prvem grafu. Vidimo, kako v bistvu so se rastline odzvale glede na procent odpadnega blata, ki je bil dodan v samo zemljo. Torej, pod C, to je kontrola. C je kot kontrola, to pomeni, da je bila zemlja brez dodatka odpadnega blata. Ne vidimo odziva, to pomeni, da so rastline imele idealne pogoje za rast in v bistvu vidimo, da ni nobene toksičnosti, ki bi vplivala na samo rast rastlin. Potem v drugem primeru imamo 2% dodanega odpadnega blata iz čistilne naprave. V tem primeru vidimo, da imamo skoraj 40% inhibicije. Inhibicija pomeni zaviranje rasti rastlin. To pomeni, da če dodamo 2% odpadnega blata, rastline niso bile najbolj zadovoljne in niso rasle kakor tiste v kontroli. Potem vidimo, tukaj smo pa dodali 1%
1,25% odpadnega blata in je bila inhibicija približno 15%. Torej vidimo, da očitno odpadno blato na samo rast rastlin ne vpliva dobro, ampak vpliva slabo, torej jih zavira pri rasti rastlin. Potem se je izvajala ena druga podobna raziskava, in sicer so blato namakali v vodi, potem so to prefiltrirali in filtrat oziroma vodo, ki je ostala po filtraciji, uporabljali za zalivanje rastlin, ki so jih gojili. Spet pod C vidimo, da je kontrola, to pomeni, da so bile rastline zalite z navadno vodo in inhibicije ni, so rastline z veseljem rasle. Potem imamo 75% vodo, torej filtrat so razredčili z vodo, da so dobili 75% raztopino. Tukaj vidimo, da je bila inhibicija 10%, torej rastline so rasle, ampak ne tako, kot bi rasle, kot so rasle tiste zalite z navadno vodo. Potem imamo pa 50% raztopino, pa vidimo, da je bila inhibicija celo večja. Pri teh raziskavah ponavadi se meri tudi dolžina korenine, ki jo sama rastlina ustvari, in tukaj spodaj imamo spet dva grafa, ki se nanašata na zgornji graf. Torej v kontroli vidimo, da so bile korenine od rastline najdaljše, ko ni bilo dodanega blata, v primeru, ko je bila dodanega 75% blata zemlji, pa najkrajše. In podoben trend vidimo tudi v primeru, ko se je rastline zalivalo z vodo, ki je bila v bistvu ekstrahirana iz odpadnega blata. Naslednja naloga, ki se tudi je ukvarjala, so naši študenti, je bila učinkovita razgradnja organskih onesnaževal s pomočjo fotokatalize. Torej, kaj sploh je fotokataliza? Fotokataliza je metoda, pri kateri s pomočjo UV svetlobe ali sončne svetlobe s prisotnostjo katalizatorja se razgrajajo organske snovi. Organske snovi ponavadi oziroma organska onesnaževala, kot so recimo bisfenol A, to je aditiv, ki se ga dodaja v plastiko za izboljšanje njenih mehanskih lastnosti. Potem imamo tle tudi organska onesnaževala, kot so pesticidi, atrazin se uporablja za zatiranje plevela. Potem se lahko uporablja tudi, na primer, naši študenti so raziskovalne naloge tudi, ker so počeli takšne naloge recimo na antibiotikih, torej recimo v bolnice, vemo, da tam je veliko takšnih substanc, kot so antibiotiki, različna zdravila, in se preidejo v okolje, in potem so se razvijale metode s fotokatalizo, kako razrediti vsa ta onesnaževala. Potem imamo tukaj, bilo je veliko tudi raziskovalnih nalog na temo mikroplastike, in sicer mikroplastika v morju, mikroplastika v podzemnih vodah, mikroplastika kot prenašalec toksičnih snovi. Vsi vemo, da danes je mikroplastika, po novem že tudi nanoplastika, zelo pereča tema 21. stoletja. Veliko se dela na temu, veliko je v okolju. Kot zanimivost, v morju, v naših oceanih imamo 5 otokov, zgrajenih iz odpadne plastike, ki se je tako ali drugače znašla v morju. Predstavlja tudi velik problem za vse morske živali, ki se zaradi žival v bistvu zamenja plastiko za hrano, jo požre, potem pride do ali zadušitve, ali pa žival misli, da se je nasitila, v resnici je pa v bistvu še vedno lačna in umre zaradi podhranjenosti. Hkrati pa je tudi velik prenašalec toksičnih snovi, pesticide lahko prenaša zaradi njene
zaradi njenih kemijskih lastnosti, lahko pa prenaša tudi ostale v bistvu biološke toksične snovi. Tako da in spet pač to žival požre, to se v tkivu od živali vse te snovi iz plastike prenesejo na tkivo in potem se v bistvu, če pogledamo to prehranjevalno verigo, vse to znajde tudi na naših krožnikih. Potem imamo tukaj tudi recimo raziskovalno nalogo, ki je bolj biokemijske narave, povezana z okoljem, torej vpliv notranjih in zunanjih okoljskih dejavnikov na nastanek human papiloma virusa. Torej, celice so v bistvu izpostavljali nekim določenim stresom, recimo ne vem, bile so tudi naloge, kako recimo črni ogljik vpliva na nastanek določenih virusov oziroma kako se celice obnašajo, ko so izpostavljeni takim okoljskim stresom, kot je recimo črni ogljik, pa raznorazni pesticidi, tudi na primer prašni delci, ki so na koncu prisotni v okolju. Torej, študenti si v bistvu lahko zamislijo eno stvar, na kateri bi raziskovali in potem se v bistvu z mentorjem zmenijo in te stvari raziskujejo. Pozabila sem omeniti na začetku, da na prvi stopnji imamo tako imenovan skupinski projekt, kjer so študenti povezani s skupino in potem 3 leta razvijajo en projekt in na koncu v 3. letniku predstavijo, kaj so v 3 letih raziskovali. To v bistvu gre tako, da se naučijo branja raziskovalne literature in potem to teorijo prenesiti tudi v laboratorij in v laboratoriju opraviti neke take konkretne raziskave, kot se jim zdaj na kratko predstavlja. Na drugi stopnji okolja pa ni skupinski projekt, ampak je samostojni projekt, kjer študent iz prvega letnika, v prvem letniku začne z raziskovalno nalogo, potem jo nese v drugi letnik, kjer jo nadgradi in v magistrsko nalogo, s katero lahko nato zaključi njegov študij. Potem se opravičujem. Tako. Zdaj imamo tukaj še naštetih par različnih raziskovalnih nalog, da boste videli tudi, kako v bistvu je to področje raznoliko, da ni samo to, kar zahteva laboratorij, ampak imamo tudi recimo ekonomiko uporabe industrijske konoplje za pridelavo biogoriva, ekonomika upravljanja odpadkov. To so v bistvu take, kjer ni laboratorijskega dela. Potem imamo bolj biološko, kjer je recimo dinamika zooplanktona v Blejskem jezeru. Potem imamo tudi bolj tehnološki, recimo razvoj visoko zmogljive platforme za osnovne toksikološke analize, ponovno uporaba grozdnih tropin, vpliv fermentiranih grozdnih tropin na mikroorganizme, razvoj prototipne elektrokemične naprave. Potem imamo tukaj tudi, ne vem, kako pirotehniški izdelki vplivajo na kakovost zraka, pojavnost novih ekosistemov. V bistvu okolje zavzema zelo velik spekter raziskovanja in vsak se lahko odloči za spekter, ki mu pač najbolj diši. Poleg vseh teh raziskovalnih nalog pa mi poskušamo sodelovati tudi z industrijo in imamo različne projekte, kot je na primer Po kreativni poti do znanja ali pa Špik, kjer v bistvu v sodelovanju z industrijo oziroma zunanjimi partnerji razpišemo projekte, kjer potem naši študenti lahko sodelujejo. Na primer, lansko leto, v tem projektu sem sodelovala tudi sama, smo s podjetjem Salonit Anhovo iskali nek ponovno
možnosti za ponovno uporabo stranskega proizvoda v cementni industriji, katero vsebuje veliko vsebnost snovi. Potem je tukaj tudi recimo izdala se je ekološka poučna zgodbica za Bistrine dogodivščine. To v bistvu so zgodbice o naši soški postrvi. Potem imamo tudi na primer, modeliranje napredovanja porabe električne energije in recimo tudi s parkom Škocjanske jame se je razvila lišajska karta, tako da v bistvu poskušamo naše študente vpletati tako v same raziskovalne, kot tudi v druge raziskovalne dejavnosti. No, to bi bilo vse iz moje strani, kar se tiče same predstavitve raziskovalnih nalog na Fakulteti za znanost in okolju in sedaj bi z vami delila tudi kratek video, ki ga je pripravil profesor Sajem. Profesor Sajema danes še nismo predstavili. Profesor Sajem je v bistvu sodelavec iz laboratorija za raziskave materialov, hkrati pa tudi profesor na Fakulteti za znanost in okolju, kjer poučuje predmete, kot so kemija in instrumentalne metode v okolju. Sedaj bomo predvajali video. Univerza v Novi Gorici je raziskovalno in mednarodno usmerjena univerza, ki deluje od leta 1995. Njena predhodnica je bila Fakulteta za znanost in okolju, prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji. Fakulteta za znanost in okolju je trenutno ena izmed 7 fakultet Univerze v Novi Gorici. Izvaja univerzitetni študijski program Okolje prve stopnje in magistrski študijski program Okolje druge stopnje. You don't see the video? Yeah. First time we saw it, but later it stopped. Aha. Now it is? Yes. It's full screen. It's okay. Univerza v Novi Gorici je raziskovalno in mednarodno usmerjena univerza, ki deluje od leta 1995. Njena predhodnica je bila Fakulteta za znanost in okolju, prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji. Fakulteta za znanost in okolju je trenutno ena izmed 7 fakultet Univerze v Novi Gorici. Izvaja univerzitetni študijski program Okolje prve stopnje in magistrski študijski program Okolje druge stopnje. Delovanje fakultete je tesno povezano z laboratorijem za vede o okolju in življenju in laboratorijem za raziskave materialov, od koder prihaja večina kadra za izvajanje pedagoškega procesa. Študenti imajo dobre raziskovalne in materialne pogoje za izvedbo praktičnih študijskih vsebin. Pri študiju in poleg profesorjev in asistentov veliko podporo nudijo tudi podporne službe univerze. Študentska pisarna, mednarodna in projektna pisarna ter karierni center Univerze v Novi Gorici. Lep pozdrav vsem. Dobrodošli v laboratoriju za raziskave materialov Univerze v Novi Gorici. V našem laboratoriju mi raziskujemo in razvijamo materiale za trajnostni razvoj naše tehnologije in naše družbe. In v tem kontekstu seveda potem delamo z materiali, ki bodo nekoč primerni za čiščenje vode, primerni za pridobivanje trajnostnih energentov,
ali pa mogoče kot senzori za biološke agence. Seveda je to zahtevno delo, zato potrebujemo mi sodelavce, ki so ambiciozni, izobraženi in tudi partnerje, ki so podobne narave. Zaradi tega vas seveda vabimo k sodelovanju in tudi vabimo vas k ogledu video posnetka, ki bo predstavil naše aktivnosti in naše laboratorije. Lep pozdrav vsem. Pozdravljeni, moje ime je Uroš Fejn, sem doktorski študent v laboratoriju za raziskave materialov. Moje raziskovalno področje pa je usmerjeno na raziskave shranjevanja energije. Počneje, ukvarjam se s shranjevanjem energije v trdni snovi. Tule pred mano je elektrolit, katerega uporabljamo v našem elektroliznem sistemu. Sedaj bom izmeril prevodnost. Zakaj? Zato, ker na podlagi prevodnosti določujemo parametre, ki vplivajo na učinkovitost shranjevanja. Sicer si Petra, we cannot hear the sound, at least I cannot hear. Possible. Yeah, it's such a great video, but I cannot hear anything anymore. Something happened. Well, in that case, I will stop it and I will play it from my computer. Just a moment. Maybe Petra can figure it out, what's going on. Yeah, but she is not important. Petra, are you there? I think, okay, I will play it from my computer. Sorry. This is amazing how much effort you guys did. This is so, I'm so happy with this Okay, I will play it presentation. from my computer. Mhm. And, for this purpose, let's go like this. I think, can you see my screen? I can, yes. Yes or no? Yes, yes, absolutely. Okay. So the last we heard was when Uroš was talking, and then okay.
He stops talking and then he starts doing experiment. Maybe he was talking something, but I Yeah, guess between here I part will stop. 6 and 7 somewhere. How is now the quality? Is it clear? Yeah, if this was Petra talking, I had issues hearing her. Maybe the sound is breaking for some reason. In Petra's voice, yeah, that part was not so clear. Now, how is it? I hear it perfectly now. Oh, okay. I don't see any. I mean, I see your screen with different videos, but I don't see the movie itself. You don't see the movie? No. Oh, sorry. Don't worry about it. Okay, just a moment. Petra, we had issue. We didn't see the movie because the sound disappeared. And okay, now I will play it again. Okay. How is now? Can you see it? It's perfect now. Working, yeah. Yeah. Hello. Okay. Okay, maybe Sarah can tell us what she thinks. What I'm doing, I'm waiting some stress parameters in class. Yeah, your name is Sarah. Sarah Pinatelli. Yes, I am an assistant professor here, and I teach subject to class and about. Now we are investigating sodium on plant stress due to the use of privilege, and also we want to evaluate the effect of technology when we use this kind of plants. And particularly we are evaluating the oxide stress of planting them by measuring some levels. Okay, thank you. You're welcome. Živijo sem Darjan Rafik, trenutno grem v tretji letnik univerze v Novi Gorici, fakulteto za okolje. Trenutno pomagam, asistiram mentorci Sari Pinatelli, da raziskujeva v bistvu stres v
rastlinah, oziroma kako se to odraža v različnih predelih. Tako da ja, trenutno v bistvu vzemamo vzorce, jih bomo razredčili z bufferjem in barvo, potem jih bomo centrifugirali in nato preverili njihovo absorbanco v spektrofotometru. To pa zaenkrat to. Hello, my name is Bakwa, a PhD student enrolled at the Faculty of Environmental Sciences at the University of Logovica. My work is about developing some new catalysts for hydrogen production. We all know that hydrogen is important nowadays for fuels, electricity, and also in industries. For detecting the different elements that we wish to identify in the different samples, usually we use antibodies. Why antibodies? Because this class of molecules represent the best way for being precise and selective. So it's possible to identify exactly what we wish without problem of cross-contamination with other elements that are present in the sample. Hi, I'm Claudia. I'm a researcher in environmental science, and today I want to show you the application of my work. I work with protoplasts. Protoplasts are plant cell without cell wall, and for this reason they are very useful and they are used in several applications. For example, they are used in genetic transformation or to study embryogenesis, cell division, and several metabolic pathways. To isolate protoplasts, I'm using popular seeds, so forest plants, and here we can see that
using by a simple knife. And we use an enzymatic method. Lead to isolate protoplast, we can use enzymatic or mechanical methods. We choose to use an enzymatic method because it's less hard and also less laborious in comparison to a mechanical method. And also the integration with our distribution. Our mix appears like this. So it means that they release protoplast. And after this, we filter and centrifuge this solution in order to remove as much as possible debris and other stuff. And we got this solution. To detect our protoplast, we can use and so just put a little drop on a slice of the solution. And in this way, we can see our protoplast. And it is possible because the total outbursts of is perfectly content. The individual build-ups of the green channel and the channel. So, typical essence, sure. These are our photographs, and we can see this little circle, and also here we can see that our photographs. Hello everyone, my name is Sandra and I'm a postdoctoral researcher in the University of Nova Gorica, and I would like to show you the purification process of recombinant protein. In this case, the recombinant protein here is actually the fluorescent one. As you can see on the plate, it's pink. So how do we get there? What we do is that we try to clone the DNA for this specific protein we want to produce. And we do that using the host cell, which is bacteria. And the bacteria we use here is the Escherichia coli, popularly known as E. coli. So we produce our recombinant protein here. Then we do that in a large quantity by introducing a colony of the bacteria on the plate into a large volume of medium which contains all the nutrients needed for the bacteria to grow. Then upon that, we try to get the cell lysate. Then we introduce the cell lysate in the colon here. So this machine is actually what we call the ACTA, and it is the fast performance liquid chromatography. And on this machine, we do a process called the affinity chromatography, where you have a column that contains either nickel or cobalt, which actually can bind to your E-STAT protein. So by that, you are able to purify your E-STAT protein. So the protein you get from this is actually E-STAT. So this process could actually be used because it has an E-STAT fused to it. So you get your protein from this, and at the end of the day, you have your purified protein. And after this, you can actually determine the purity, the concentration, and the molecular weight of this protein using the SDSP, which is the sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis. And you can also check the concentration using like Bradford acid. So at the end of the day, you have your purified protein, which you can use for further application. Thank you very much. From the School of Environmental Sciences at the University of Nova Gorica. My name is Saim Emin, a professor of chemistry, and my research is about wastewater cleaning. Here I will show you wastewater which is contaminated with textile dyes, and what we do is to clean this water and bring it to a safe stage by using electrophoresis. It's a real fun to tackle global environmental challenges and be part of this community.
Hello. Now I think the movie finished, and Petra, I apologize for this. That the movie was playing, but there was no sounds. Yeah, sorry. And we tried to contact you, but you was not there. And then I decided to play it on my computer. No problem. Thank you. It was, I'm very sorry. I had to jump out. We had some delivery coming from I Poland. understand. No problem. Okay, we played it. Now, the question is how we will do in the afternoon. Now we have one more talk, Ario's talk, and we'll also record it. About how we'll play. I need to go to one time to Belkutърk to play the movie there. How will you suggest to do it? The account which we generate is in my computer, so my computer must be open, and I see I will have a gap. Going there, I will reach on time, but when I return back, one presentation maybe will be missing, and I come here and play it from here. Some of the presentations I will come play it from Belkutърk. Okay, anyway, these are some kind of things, technical issues, and I want to show this movie on the square. So that is, I think people, at least when they pass, at least they see some laboratory, someone can come and take a look at the screen. So, so that's the idea. And well, then Ario, Professor Ario, are you there? We can. Yeah, I mean, where is she? Right. We can also record your talk. I have nothing to say really. I mean, just we can directly pass to the movie, and it is, yeah. And so I would like to thank you your this recording. It was nice. Unfortunately, for this movie which I played, I made it short. Yeah, it is in, yeah. Yeah. I apologize for that. But it is very good quality. So you recorded really very nicely with the students, and it's conveyed. It's quite nice. So what do you suggest? We play the movie which you send us, or you talk? Okay. I couldn't understand initially. So in that case, I will play the movie, and let Before me see. The movie, because I have will have to leave soon, I would just like to compliment all of you for the effort. The movie that you showed about the center is fantastic. And Chaim and Petra for bringing us all together. Thank you so much. I learned the most about the center right now. It's a great movie. And all of these Corona technical issues, folks, I think we're all ready to lead the new normal life, but yeah, I think thanks. Thank you so much for organizing it all. Next time, I hope we also record your activities while you do measurement, sampling. This airplane, I like very much the idea of the airplane. So I learned it from you. I had to go and check what Grisha is doing. I didn't know they have the whole little company. So it's fascinating, the measurements they're doing. Absolutely fascinating. With airplanes. I also apologize if I didn't introduce. I didn't put any of our results at all because I felt if it's for high school students, it's more important to bring them the knowledge of things that exist. So it was completely fine, I would say. Now I will play this movie. Thank you very much, folks, for the effort. Wait a moment. I will stop this recording.